Moie leiwerle Goeten, mein Numm ass Jerome Lulling, an lo léiere ma e bësse Lettzebuerch. An haut lesenech ich Witzer aus mengem Witzbuch fir, anzwa Zeit Nummer 27, meine Scheitbilde wäsch, so. An dat ass de Witz Nummer 60, 2 oder 3. E Mann kënnt bei eng Wahrsagerin. Wéiech gesinn se Dir Pap vun 2 Kanner? Nee, vun 3 grinst de Mann. Dat meng Dir, grinst Wahrsagerin. Un homme vient chez une voyante. Comme je vois, vous êtes père de 2 enfants. Et le père, il rigole un peu. Non, je suis père de 3 enfants. Dat meng Dir, c'est bien ce que vous pensez, vous, rigole la voyante. Voilà, ich hoffe, du hast den Witz verstanden. Ja. Nummer 61. En prison, position dativ, Bâtiment, en prison. Der Prisonsdirektor zu engem Prisonnier. Mir ist opgefallen, dass dir an den letzten 10 Jahren noch nie Besuch krut. Hu dir da kein Familie oder Freund? Doch, mir die sitzen auch schon allhalberne. Donc, le directeur d'une prison, il dit à un prisonnier, j'ai remarqué que durant ces 10 dernières années, vous n'avez encore jamais reçu de la visite. Est-ce que vous n'avez pas de famille ou des amis? Doch, mais bien sûr. Mais donc, ma famille, mes amis, ils sont tous aussi déjà incarcérés, ils sont tous aussi déjà ici à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'il ne reçoit pas de visite. Tata. 61. 62. An der Oper. Position, Bâtiment, Feminin, Dativ. An der Oper. Der Nobes hat sich gerade an der Oper op sein Platz gesagt, da fragt sich Nobes an. Will da mein Textbuch? Nee, merci, ich sangen haut nicht mat. Nobes, c'est Norbert. Il vient de s'installer donc sur sa place, sur sa chaise à l'opéra. Et voilà que sa voisine, Zing Nopes, lui pose une question, demande, Fred Hien, will da mein Textbuch? Est-ce que vous voulez mon livret avec les textes? Non merci. Aujourd'hui, je ne participe pas au chant. Okay, das war der Witz Nummer 62 von der Seite 27 aus meinem Witzbuch 170 Witzer op Lettzebuerch. Man noch nicht an der Hälfte. Und das war es auch schon. Nies. Nach viel mehr so Übungen fand auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand auf grammaire.lu. Ich bin auch auf Facebook und auf YouTube. An die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Wärmtabellen auf Lettzebuerch an 170 Witzer auf Lettzebuerch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.